za jiri zimiliari za mapesa Komori zangamisiwa tuchunga wadahubi ikala president Ahmed Abdallah Sambi ina majawabu harmali suala hilo wa Komori wachochiwa waishie chakwa chachochiwa ya hukumu watina ukawa waishia hata kalima harmaze swarafa za hizemalizu monsieur le président. Encore une fois, je suis opposé au monsieur le président, plus particulièrement monsieur Ahmed Abdallah Sambi, confirme Harari Kaouga Sinio. Parce que c'est acte aussi Bali Aroudia devant votre cour, monsieur le président. Si nous, violation répétée, Yahishari Yamshinzi, Ikawai Hakagaro, monsieur le président. Léo, il vient de le prouver encore une fois, monsieur le président, devant l'autorité judiciaire. Yaukaya Katsuhanza Yastehi Mahakama Yakobo, monsieur le président. Gaziri Shangaza Waouka, c'est un ancien président de la République de l'Union des Comores, monsieur le président. Monsieur le président, encore une fois, c'est un jour mémorable, monsieur le président, où nous sikwika wa Komori pia wakahulindia. Et en premier lieu, l'accusé ici présent, monsieur Ahmed Abdallah Sambi. Depuis 4 ans, on ne cesse de taper sur toutes les portes. Yaukaya Garitsa Hao Mahakama. Garitsa Hao Mahakama. De par le monde, tous les Comoriens suivent ce procès, monsieur le président. Ils ont besoin de la vérité judiciaire. Waichi est de la bouche de monsieur Ahmed Abdallah Sambi. Parce qu'à nouveau, il n'y a aucun professionnel qui sont, et ma avocat Wahab, qu'on a roulé à Sheba, Shabbat, Awakabi, et Awakama. On est sur le Comore, qui s'appelle les Adjiri. Et quand on est au Comore, on doit se monsieur le président. On nous dit avant nous, allez, le peuple comorien. Et le peuple comorien est témoin. Monsieur le président, monsieur Ahmed Abdallah Sambi, à Rogaba, à Kaushia, Yepare. On est à Mouarishia au Parenio. Monsieur le président, on doit jouer cette chiri. C'est milliards de mapesa Komori, Sangamisiwa, tout le monde est et quand le président Ahmed Abdallah Sambi, il a majawabu harmali suala hilo. Wa Komori, wachochiwa waishie. Chakwa chachochiwa ya hukumu, watina ukawa waishia hata kalima harmaze swarafa za hizemalizu, monsieur le président. Encore une fois, je suis opposé au monsieur le président, ne report et à procès. Gaboma avocat étranger, wa Hajabanu, wa Antizeha Zizahao, wa Komori bien, wa Dunga, monsieur le président, il procès, les choisis procès, il quand on est bien, cela fait 4 ans, il est jusqu'au bout, jusqu'à terme, il dit rituel, les accueils, monsieur le président, et encore une fois, à le confrère, notre famille s'est déployée pour les savanes. Si on s'est constitué depuis la phase de l'instruction ou à Katsiakea devant le juge d'instruction, devant le tribunal d'instance de Moroni. Le Kanga Sivanou, c'est pour la défense des intérêts de l'État, monsieur le président. Ikao Harengewa ma prise à ma charge, monsieur le président. Je vous en remercie, monsieur. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mjunda wa harimwe masiwa Yomane Ngazija Nzuani Mwali Maore ngani mnikonize salamu za Kiislamu nyonsi pia heni mwana mkomoro bana jundrau nezi Mungu yamnike rehma, yamnike reisiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout yesante insha Allahu hezi baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika watukufu. Gamonawe bandina taino, cette bande blanche, deux choses yeno sawa et bande blanche na taino, deux choses. Ganzao ronise vérité, la clarté, la blanche, la clarté, la vérité. Inamanata ye bandi blanchi, ou kaya garanzao toute la vérité, rien que la vérité. Yone banaletia e mananate bandinu tsena ndavokaya ati zamari mwanga sina mfumo bano na minga shukuronywa nama wanzani wangu mafani wahangu wanduka wonanza wanduka wenitukuza ukati kamade gasina presque une semaine bano zikamade sha ngashukurie wanama wapia bwani
watoneshelea negociatori mnezimuna nikonono negociatori mnezimuna nikonono kenenze mvuza hao ngani washukuru heni manama heni mwanzani wangu heni mru ubinadamu kaye manadamu ngani mshukuriyo ngani wenji na sanga ni wenji sinashina ni mvumbo ni banyo tipia sinashina shanga ni mshukuru nyo tipia ngano inde mana ngama na tatitambabie ye ninu jau inuto tatazambavie ye baridi ngam joka ngasarma period ya baridi batukufu ngarijwao donc ngarinjar malisu alala l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi ntina nukta za saya ntina message ya saya e message yangu yonzima ndani ya Sambi tizamba garanzao rujwe vérité ebwa Komori nyumandromanzo Sambi nyuandro ye parti joua kamjambo kamzuma hakama kamjambo kangamanzuma hakama pendant 4 ans muka monziani muka ramaze place unu republique garanzuma hakama ya Sambi garanzuma hakama ya Sambi bainti haki e mahakama tsanu saja bana sayaja e mahakama Sambi tsani yandi saleo yemana Maître Ahmed Mahamoud ni mavoka danyi mavoka wa Sambi emana makendo mahakameni emana makendo mahakama Sambi nda juju za barindi mahakama mama ngamatuma kama tsani yacha mridi mama kaya hija kamna henda baramba kamna hendo mahakama Maître Ahmed Mahamoud mama kamna hendo mahakama emkana matsahindi leo salama manama mtukufu Fakim Radabi president wa RDDC mama kamna ndo mahakama Maître Ahmed Mahamoud mkana marende shama henda mwende mfanya ku balela ku mfikia nyoti pia mkana korda na Sambi ukaye henda Sambi ifu ya rongowe ifo Sambi ya rongowe yatambaze ritambaze mahakama riyatambaze ila kuma prepare bo Maître Ahmed Mahamoud ngandrejere su alala handali nalipoze bano emkendo mahakama marende na zine zinu kufanya et ça va qu'à les élections présidentielles 2019 mka 12 candidats na bomlo bila mahaba et président Azala Soumani gujo ganye azali gujo hibaze voti shangare ndau hai yenga mono marende bala hai e kamjamba gujo hibaze voti abuna mtsende yabandu kawende yabulo mwamba kabati mahakama mwamba kamna henda abandu kawende e mwana makenda sabarindi Maître Ahmed Mahamoud iloso analanda na zone jibulu ay mana makenda sabarindi non bah comment c'est non toute la vérité garanzao rejouer toute la vérité harma c'est économique ya inu harma ya des milliards ya mapesa ya tawa da nature ya rengwa enga unde mapesa où est l'argent et avocat soyez et avocat wa défense ou le contre Sambi Azamandro que le peuple comorien on veut savoir, le peuple a le droit, on a le droit de savoir la vérité. Natena gena majawabu harmal suala lini kajamadabu kajamadabu hata ye juge woyi ye avocat woyi ou le contre Sambi kajamadabu ka le peuple comorien si wa Komori garantir Dieu vérité Sambi na rongo yambe vérité non garasambawo banezi ils ont été hawo dabuka Sambi yabanjiao mahakama habaliwa hajirende kaba aribala ngerewe na mangale system yo wafanyao bala Sambi ngerewe ngwendo hambabi balange mwade ngwendo hambabi akatu shindo harma les escaliers katu shinda halafu enda kanti ngujisikinio na mangala systemu ngujisikinio zilanga nganzonese ye dunia kamili surtout da siwa Komori nganzaronese yende heli nganzari touche ukanono ngamo Sambi mali Sambi katu shinda na mangala mafoto wakomo balmone mafoto ila systemu na ni ça c'est grave mgondo mahakama ya kenseli la dojisikinia la donesa
ilanga nzu ya jiratrape ndabu ya juwa wo zekufuri ya simari mwensi ya hatu sambi ndabu ya juwa zekufuri ya rindetsi ya hatu ndabu ya ritari mwa problem mwensi ya hatu ndabu ya huza ndabu ya huza drapo yinu paska yusu li Komor kwano ngoni ile ndabu ya nzu ya ritushe nzu ya jiratrape nzu ya jiratrape ngoni ya unese kaka jafanya rongoyo no na mangali regardez ça wamra mlakariga mahakama halafenda kensa dofanya lini parce que ngwanzo toucher le peuple unokaya minja fanya rongoyo non na rongowe sambingu rongowo yambe vérité à tous les Comoriens. Qu'est-ce qui s'est passé avec les milliards de ma pesa ya hawa wana Komori? Où est tout cet argent? Banabo kasambika jarge ma pesa endobe ya renga. Où sont passés des valises za mapesa za institution économique? Où sont passés l'argent? Ils ont aussi wa Komori rakaulinda lewo rijerich sambia me yarongowe yambe vérité mrati jisikini sambati kansa do jisikini ya sambi na me vérité. C'est ça qu'on a envie d'attendre soit Komori ngajori jouer chasi mnyanya ndrote fanya na complot ya joye ndisahi non garantir de vérité ngwano ngani jusu ala la satra batukufu sambi bandu sambi katujo kanu mahakama ebanu sambi janaje wuti wafunga le général Salim wuti wafunga wakafunga uanda kwa mahakama leo le juge Omar le procureur Junaidi noasa ya wakabala majuji wonsipia undwa tokabala jana esa sambi ya ka president 2006 à 2010 Komori. On doit tofunga le général Salim pendant 2 ans à Kamil. Le général Salim ya fungwa bure. Et maintenant tomoke mahakama et ça ka président. Et maintenant tomoka ya la mahakama ya haramu zabarindi. Komori. Et maintenant tomoka la mahakama ya haramu. Et ça ka président zabarindi. Non Komori na mkera rodamla na sakweli. Na rirensi ndugomro zosikini ya nenring. Il faut dire la vérité. Je sais que c'est la vérité, ça blesse. La vérité, ça blesse, c'est vrai. Ça fait mal. Le général Salimou Hamfungu 2 ans à Kamil pour rien du tout. Kabati ya jua shemeza. Kabati mkomori ya shemeza. Yamboka mahakama ya mahakama ya nrabu. Shasa mbile ngu jamboka ya mahakama ya haramu. Ba ya haramu. Ibano wandu wa juge ulewo. Tizamba le juge Omar, le procureur Junaidi. Wondo wakabala 2006 à 2011 esa waka président yonde mahakama mahakama da yao wandunda wo Komori gandrejele swala langu emana jana esa ka president tomba kanu mahakama ya haramu yani mahakama haramu ndi na nchanje mahakama ya ndobano na haramu yani haramu na niatsahe ya kemema na rifanya te mahakama ya kemema wana parce que yani andabu yani haramu yani interdit yani otimema na rifanya mahakama ya kweli emana tule keze mahakama ya kweli zabarindi esa ka president wa Komori kamrati zirombi zinu kamrati unafiki wa Komori karina tunafiki unu wa Komori bala le général Salimo la timana mkomori wala timana mkomori hao non ça va pas se passer comme ça. Hari mahakama ya haram ngani tu video na mwishi hari mahakama haram mruna jibwe masuala ngawe en justice il faut répondre à la justice monsieur Sambi l'ancien président Sambi il faut jibwe du et justice kabati bobira mrugu jibu ma question du kaposewa non moi franchement je suis énervé Komori je suis très énervé et ça bien sous quoi là Kasambi ya 100 kilo ya 100 nafasi ya juha ya rongo heli ya zao na baraka kaja autoriziwa le juge Omar kaja autorize ya juha ya rongo shay insista hapanga na metra madame Hamdu na fahami wapanga ukaya ifo atojohenda ujuhorongowe na maone system heli wafanya na maoni kama yabo juge Omar yambo kaya kuna urongowa kutirongowe
bahi l'avocat maître Manama Hamdou hajoenda mboka il faut yarongo bahefa hami hajua rongo il faut yarongo ila system wa panga wajewa tumenye mahakama watamsajaja gantio mbabi tinto bana kambokaya arani mahakama ya haramu mahakama ya haramu na mangaliba tukufu enyo alisindi nikasirendwa ndugu za mahakama Matinda mahakama tinda na memera mahakama tinda wandu watoka bana soka president bo sambi abati ya halali abati mahakama ya halali na mshiba kumori abati mahakama ya halali na bandu ndo wakawena watoka wena we soka president. Non mais c'est grave, ça c'est chaud. Banaboka Sambi. Banaboka Sambi. Hein? Voilà, banabokaya. Si les gens ont banaboka kajahiba. Gartomba pas kajahiba, d'accord, kajahiba. Mais où sont passés les mallettes Zahema Pesa alors? Où sont passés toute l'argent, où sont passés? Il y a un responsable, ici il y a un président. Il y a beaucoup de joueurs, il sait très bien où sont passés tous ces mallettes d'argent. Engande ma Pesa. Monsieur Sambi, où est l'argent alors? Il y a beaucoup de kajahiba. Mamadou Yarenga Buruhani ne Yarenga Hawiu Bashari Hawia Chota wa dala national kwa tujoka mda hubi no garantori juwe no kabati bobira ngatsambao ça c'est grave bakumori Tizamba si wakumori garantori juwe vérité on veut savoir la vérité. C'est ça l'objectif finalement banoma hakama on a le droit de savoir la vérité. Où sont passées les mallettes d'argent? Ya bo sambi fu ya rongowe. Kena ukiri ya jaba kiyabana makatsu rongowe. No. Fu ya rongowe. Sambi fu ya rongowe yambe. Yambe problème yinu. No. Ya samba il faut sambi ya rongowe suna haba bakomori. Kena kiri helino. Kena kiri. Ha? Akabanu misulu hambadi. Ukamisulu hamba swa komorisilu azaraka. Si wakumurisibu azara ukakasambia haka presida riono ze kufuru riono heli ratabi harmezi ya sambi heli ratabiha ratuka mbahiru vatuka mwenje vatuka pare vatuka dezopito vatuka mafura vatuka ata du carburant zongozo pia so komorisa luasa ils ont surtout mimi négocié surtout ils ont dit zondra mimi sambi. D'après, il y a un cas paralysé, harmazé pour nous au pays. Ils ont des hommes qui changao. Et voilà ce qu'on arrive à la jana jertsulu asa sambia pour tsorwa hitso tia hatu. Yesi sangamani. Ya tuka yesi sangamani kwa komori. Avomlo mdo jali lwamba arigonto ni kembuleso. No, ngatsambao. Nganrejitsena suala sambina jube masuala jopoziwa. Kabati bobira. Non, c'est pas normal batukufu. Kabatizo sikina muru. Sambingu jibwe masuala nguya jibu. Ha? Sambina sisa yandi hakabala hasisensi atungamani. Nabo kabati muru karnamba nafasi. Ne mahakama maudu sambinga nzo ya jibu na juha ya jibu masuala. Bakena kiri. Ganadjon Djibou, Ganadjon Nike, Nijibouema, le juge Omar. Mtoukouf le juge Omar. Ou ka le juge Omar. Fanya ziyahako. Utikiriwa impressionewa. Utikantuno tseha. Parce que, on le préside.
utikiri mrwama hamande yavoka woyi na avoka wi wasambi woyi mzungu woyi ya jakensi yabu yo pendant moins 3 sa inu bakomna mangalie na mangalie batukufu bana ngio ndaba video zinatita banu nsi Paris sabano ngano nsi Paris sabano mzungu ha mzungu la kensi banu ya kensi ya shinda yena watabasi umambe yaziye alafu katuzia akatsa ya doshina nawe ya vole juju Omari ka sérieux fanya saa kutiri gole hene mrujo cha mgonjo umambe ya daze katsukiri hadungia na mumtowe usalini na mumtowe usalini shakabti zori gole le juge Omari mtukufu kabati zori gole ha ba yesambi ya juhe ye insiste ya juhe ya rongowe na bakajamla rongowe sasa usika tina droit il n'a pas le droit na himesa joka poser ma question ya jado jibu shaya undekule ya juhe ya rongowe mruju kale wajia haina mrumanza akili ikabidi elewe ka hai manu sambi ngutwa beza juhe ya rongowe jau yambe zo yafanya na bora kaja poser ma question banate ma juge et ma juge adverse atawasamba woyarangwa bana samba bokaya sambi na himerangu ya ni kwa ces questions ya ja répondre chati insiste ya juharongo we no izo le juge Omari que ja kabili umrensi ya hime ya rongo chao non il faut trop sérieux le juge Omar non le juge Omar il faut trop sérieux zinongo jazila ya mahakama ça veut dire kalati mahakama kadehelinu ekalimu kutojwa rongo heli anzawo non gabo des étapes haina mngane turia hai na hima jarongo we non kina passe helinu kina passe ba Komori halafani monoseni sena ngani monoseni luandro pareni les partis joua wako Komori c'est des partis joua watu wana Komori ça inde pas wana na Komori ça les partis ni les partis joua do kama mziano kwa leo Nabe wandwa lizo c'est papa par ma réseaux sociaux walizo c'est papa ni l'opposition wafanya le bunjili wa moroni banaba ruani na razida wambo kaika sambia hafungwa garjo samonziani aboka garjo huluaya garjo si hariri sankaderi menyeri fanya revolution emana matusi alo sabarindi borazida borazi emana matusi alo henry zindi zoma kafanya wanuko jafanya même pas 10 minutes watawa wende sawa atawajone GPN ne polisi watawa wende sawa parti joua sawa wajwa watawa sawa ikazi nizuma kablinda ka ngamdo samonzani mlibere sambi mrate zirungusini mrate abono tunabe uondo lizo papa par mes réseaux sociaux ils ont wapango kangwa une dernière cartouche parce que et affaire ya sambi inu les dernières cartouches ya hao uka ekasambi hafungwa kwa jaji wafanya msajaja wa paralyser yensi wafanya révolution avant on doit poser les armes après c'est washindo yabo une des dernières cartouches ya hao sambi izonizoamba umnyanya ramazerezo izonizoamba umnyanya ramazerezo uka ekasambi hafungwa hauabuka kajafungwa karjajwa rafanya revolution rasisa azalibonsi yabo basi yabo kabasi bobira abona ri poser les armes bahinga mdopoze abina mpoze ngamdopoze isaka mnafanya ngo ngamjika fanya ngo ndi vous allez faire quoi mais quelle révolution vous allez faire n'en poser les armes kwa ba mratso mnyanya Nivale mana sambi 2018 machu jwa masunziani ila nisema kabimse monziani msisi azalibonsi 2018 D'abord sambi yarengo yafungwa yatilo en résidence surveillée nentu ila makabimi mjua mse monziani ekakoli nyanza sambi ekakoli parti joua nyanza sambi de perdila chasina baha sinabasa c'est pas 4 ans après yabonyima vous êtes des hypocrites Nyonra ndabo nyiyenga sambi nyika manza nyina ndabo nyiyenga sambi na mratso laba mratsi ndabo shanyika manza le président sambi nyina ndabo sharangu ya 2018 mdo kam Simon Siani
halafu le mwene msibala abala justice bala onzo monese singa na josambi mrimna kyo bala mwenzanyu wona fiki shanyina ndabu nyina ndabu nyotsi pia vous êtes des hypocrites non tsamba minga mino siu swafi kamino siu ha bahina mpoze les armes ba kamna shinda kamna fanya mbadongo hata sambingu jofungwa na bale system ya wanzawo sambi helewa l'ancien président helewa ngujokaya ngujue heli zabira mwa feri nguzi juondo shanga nzo afanya system ataya bire ya kawe yonde za kweli heli mahakama bira leo mrakele wala swala hilo heni mwana mkomo mwanzakili ikabida yelewe mahakama ile bira leo yelewe ka kweli sambinga nzo afanya system ya tawe ikamjamba kwa mahakama ikamjamba kwa mahakama abo mbruna suime mbruna hime yambe za kweli yambe vérité yambe wana koma la vérité on a le droit de savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les mallettes d'argent, les milliards yahima pesa engauda donc après nous système sambiko nso atawe misuno samba kairaba lo hahevu ajuyu ya lobala wale president wa hidaula azali hamra de service no kamtujua kairiba la liyo voajuyu il a élégance na bale president wa hidaula il a élégance ni ko sambi il nous élégance ni ko sambi ya bwalo hahe voajuyu parce que zinizo sambian zao sambingu juondo ziyafanya ngonzo asoba kivoajuyu wala ngonzo ba kivoajuyu asoba kibali parce que ngujuwe zimlinda ngujuondo izojoka humlinda ngujuondo izojoka humlinda ukaya ngujofungwa ndio fungwa ya ngujo do magobani kana ndo hahe voajuyu yende akaye en résidence surveillée ngujo ndaho ho magobani yende akedene ma criminels, les assassins, les violeurs, yenda junda akaye diho yende mana fano système ataya yatsende prison shangu johenda quel que soit gujohenda tizamba bana boka yetsidale mapesa yetside arenga shangu juondro il sait très bien où sont passées les mallettes d'argent. C'est ça que nous les Comoriens gandrejitsena ranzori jouer de so ala ilo hata zementi ya zahebu dunia kamili wa Zamba watsuko Zamba tiparo edena video yangu titoa bana batukufu mwishia ukarima zi passport za huziwa ngabo wandu ma terroriste wa ili deux terroristes ukali américains watsaho wandu wao des arabes deux terroristes les américains watsaho wandu ili wao ngona ze passport za Komoro wende kuno wandu huziziwa ze passport za Komoro materroriste wao kon zopia Zamba banabuka sambika jalima pesa katujwaza ngo hizo shende aka responsable à l'époque yabo quelque part ngujuo Elisabira ekaka tujua ena pare mamadu ne kinoka na bingana gananzondo ngozemse uyulo hunu wola yatonda duse kofia yatonda dofumba mamadu yatuhanza dofumba mamadu ukamamadu hasiti wale wo harimo mahakama ukamamadu ende kina ikabida kebala yine mala kamitsuna mbokaya mwanzo mamadu patu IPDC nani wana mawambeni kamdo shukuriye izo mamadu yafanyiwa yabani kwamba liberté mbabu mamadu toya lo hunu faransa non mamadu kabila kama hakaba ikililudhali makabila kama hakaba wala ndo bitsen asidi watsena asidi warme dosiele watsena ikabila kama hakaba wopire kabili waparaba wajoji expliquer chacun n'a pas ses lignes non tizamba kabati pitié hata kabati pitié mrunake mwada tike mwade kabati pitié il faut m'rassumer sambi heli ya karongowa ilangia ma 2019 heli ya karongwa ne faswaha mrajona mratsimwade heli ya karongowa batukufu na mashili jila haila rongo wao hamadi sadungoro kwa 2019 2020 na mashie no sikala kinda do jeri hadaya no kada kubali
halafu ni zinahabe system ya sambi yana kentina no yana mahakama faut être sérieux quand même wamdu president wamdu ka president stay sharia stay mahakama waju ya lo yabo wa hukumu wewe ya stay mtu ya stay maintenant madame Hamadi Ali Sambi il est fort il n'est pas malade oui il n'est pas malade natana katimwade kono il faut être trop fort mahakama il faut trop fort chatino fanya comédie ukentina position abajau abanga sojau abajau zila pia hototire population wandu msikinia no kabati zo sikinia tizamba kabati zo sikinia mrina juha ya rambie ya jibwe masuala ya kaye ya hime ya unese mrina juha ya jibu mrina juhe ha donc abanga linda wa mahakama mabutsina ngajodi rijeba rongotsina maudu ngari linda usambia jibu ya juha ya rongo ya me vérité toute la vérité ya rabia swa komori ngaranzori juwe pia zabira shake na kirehelini haumtino mahakama bisadizo mwamba kamna henda banu mwamba kamna kahenda shatsa nyimwende banu wandu wamba kona kahenda mwanama Muhammad Rajabu wamba kona kahenda wanwa samba shatsa wanuende badi banabo kamwende banabo kakamjenda shema kama gachodungia tunjuru mahakama ngajodungia tunjuru bometramba dama hambe kakamjenda watojo renga d'autres avocats kwa jenda d'autres avocats yabo watojo humkumuye ekaye kajenda yeye kajenda shatunjuru ngwajo kwa mahakama kajenda shay mahakama watu hukumuya ngwajo sabatujuru mahakama gatijondele kanozia mahakama kanozia donc watukufu garika zobanu tizama gachodiri jemaulu she mahakama karna chililia wana tizama ngarindo maudu ya juhe Sambi Ahmed Abdallah Sambi ya jiwe masuala ngardini kaze video riba komori mshero ngardini kaze video yinu sayinu hazabandro l'avocat de la défense sayo garanzor de Zajiri. Voilà, exactement. Exactement. Particulièrement, monsieur Ahmed Abdallah Sambi confirme Hararika aussi. Parce que c'est actif aussi, Bali Aoudia devant votre cour, monsieur le président. Si nous violation répétée. Voilà. C'est de la violation. Il y a du Harouja ou sans autorisation. C'est de la violation. Devant l'autorité judiciaire. Voilà, tu as 4 ans d'astérie Makaba Komor. C'est un ancien président de la République. Voilà, Navanda il est qu'un président. Monsieur le Président, encore une fois, c'est un jour mémorable, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Rikalinda Leo Yarogowe. Depuis 4 ans, on ne cesse de taper sur toutes les portes. Exactement. De par le monde, tous les Comoriens suivent ce procès, Monsieur le Président. Exactement. Ils ont besoin de la vérité judiciaire. Exactement. Exactement. Il n'y a aucun professionnel qu'ils sont. Il y a un avocat Exactement. 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 Natsenaga si témoin. Monsieur Ahmed Abdallah Sambi, Arongora Nogaha, Akaushia, Yepare. Wanedemo walishia uparengiho. Wanedemo walipare, Monsieur le Président, Gonzoa jouer cette Garanzori jouer. Exactement, ma pesa paya et ma pesa Garanzori jouer. On veut savoir, on a le droit.
Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Zindi zona zoni chemimi, exactement. Hein, exactement. Katsoma drabo. L'adversaire wa sambi oyi avocat wa katsoma drabo. Ukanga sina le droit de zulhamba rijue sambi jua rongowe. Wana boka tuste sharia shakumori. Katuste mahakama ya Komori. Tizamba ibela jenaji. Non. Et avocat wa il dit toute la vérité katsoma drabo. Ça c'est la vérité. Kasi wa Komoro kwa lero Johnson tipia. Hene mbakene telefoni ya hahe ya kensi rijerishe mahakama. Cherishe president l'ancien président Sambi ya rongowe yambe ezabira. Banizongozo nyangu. Havana mari mahakama ya haramu. Ba mahakama ya haramu no. Yebala janache. Bano wandu watuka juge le général Salimou Diana da wanu wao no wende waka president. Ah no, nambrasi ba Komori. Namkerathi no. Nartimiz. Les reports ya conseiller ngabuma avocat étranger wa hajabanu wa antisehazizaha wa Komori pia ngwadunga wa monsieur président il conseiller les trois conseillers et quand on est bien oui sur la fait 4 ans il est jusqu'à terme il dit rituer ça que monsieur le président et encore une fois armoye pour le confrère notre famille s'est déployée pour les savoir. Si on s'est constitué depuis la phase de l'instruction, ou à Katiakea devant le juge d'instruction, devant le tribunal d'instance de Moroni. L'héroïque Kanga Sivan, c'est pour la défense des intérêts de l'État, monsieur le Président. Exactement, c'est pour les intérêts de l'État. C'est pour les intérêts de l'État. Si on est là, c'est pour les intérêts de l'État. Les intérêts pour le peuple. Voilà. C'est un vrai message fort ya Fokawai. Mnezimu nambariki ya Fokawai. Mnezimu nambariki ya Fokawai. Vraiment, moi ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché. Et à Fokawai, ça m'a touché ce qu'il a dit. Unatsena. La Fokawai, ça vraiment ça m'a touché. Moi comment les gens hamba. Ukakweli. Pendant 4 ans ratso wana hunu mahakama e mahakama tsayanu yaja halafu sambina deina mitra Hamada Mahamdu na famendo wafikia na wararukana na rindera tsambazi mahakama ritsirongona joren zatu we Dabaso Komori rajukamba bwa Komori Nosukula jaleo rikaulinda dirishie sambia rongo ya mbeza kweli tizamba panaboka yetsi darangema pesa Kajarenga ya ihamahala shana tsuhameza vira. Qu'est-ce qui s'est passé? Sirgozunyangu. Qu'est-ce qui s'est passé? Shabanrelewa kasa mnigonzo ya tawe ngena guverinoma system ya tawe. Babarelewa bakomori. Ha? Rane jatimizi. Gana nzonambe wanyana swalo Komori. Ukayenye namfanya tasyo. Mratsende hafu mabure haumrenda holo abure. Haumrenda tula prison bure. Na minga na nzonreje nabe ye hifadhi ya hatu ye JPN ye polisi ye gendarmerie ontipia hauna tamba didawula antoma didawula ya Komori na mrengeze to mana sahanyu uka yensi hatu ngatido zamba yonsi ya amani parce que wandizwa izoni wapanga kwa watu wajate msajajarma yensi wandu wa helo position wajipanga wajate msajajarma yensi watenko darma yensi o wandu wao ekandi zo watu wate msajaja ngwanzo watefi jarma yensi wandu wazingarwa o wandu una zingarwa varmema tawolwaya wafumwa non kama tsor gole il faut pas rigoler harma daula mbukado rigoler daula mbukado rigoler kwano mbukado rigoler yene mana mukaya ye daula Komori na mbrensi kabati mbapitie wanraduka za tumsajaja watemsajaja rmema bafu hawo harmom jiwaizi wa Moroni wandu wao na mtiwabe nafasi bakena kile helino kena kile msajaja helino yuke mashababe wonji sawa wenji wende wapangwa
wamanipulewa wajate msajajar mayansi wajate msajajar mayansi bahe e dawla ya Komori na mrenga zetu wa manazahanyu na mrenga zetu wa manazahanyu garzambao na tsina garzambao ndo na mrenga zetu wa manazahanyu zonza bado batukufu ntsina wakati winji maudu ngarjoderije shati zamba l'objectif garanzo sambia rongowe sambina rongowe o mahakama kwa maudu ngarimlindao ya ji explique parce que soit Komori soit na Komori garanzo jouer vérité garanzo jouer et zabira harma et citoyenneté économique on a le droit de le savoir si wa Komori ils ont lindao kwa maudu chaque abati bobira kabati yamamruka tsurongo wa non merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive le drapeau Yahat, vive les Comores, vive la démocratie aux Comores, vive le pays de la lune, vive les îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.